kandi umugabo Bibiliya yavuze ngo niwe mutwe w'inzu. Ni ukuvuga ngo niwe mutware, niwe muyobozi wa rwa rugo. Ariko ikibazo cyabayeho ni uko abadamu batagandukira abatware babo. Nico kibazo kiri mu kuza kikagaruka kigatuma ibi bibazo byose byabaye uhaye ubibona. Kora inshingano zawe nk'umugore. Abantu bari mu gukenera, abagore bari mu gukenera gukora inshingano z'abagabo, bagakenera ngo nawe abe umugabo mu rugo. Neza nshuti bavandimwe, turabasuhuje mwese aho muherereye, aho bwije, ijoro ryiza, aho bukeye, amanywa meza. Rero twongeye twagarutse kuri channel yanyu Soleil and Albert Family. Twari tugeze igihe tudakora kubw'impamvu zitandukanye, ariko dushimiye Imana yatuboneye umwanya tukaba twaje. Imana ishimwe. Rero cyongeyeho dushima Imana ko Imana yaturinze, tunabashimira ko abarangije umwaka mwese Imana yo mu ijuru ishimwe yaturinze. Umwaka ni munini, Imana yabanye natwe, yaturinze impanuka z'uburyo bwose butandukanye, ariko turashima Imana ko uyu munsi turi bazima, bahaye dushima tuvuga imbaraga zo gukomera kw'Imana. Rero nk'ibisanzwe ni Soleil, Uwase Soleil, Semuka Albert. turamwiyegereje umutumirwa wacu, kumufatisha biragoye mw'abantu mwe, ntabwo byoroshe, ni ikizami gikomeye kabisa. Uyu munsi wambonye. Nakubonye ariko ni nkaho nakubonye byari bigoye cyane. Uzumbura gute kandi tubana? Bagiye mu masoroti menshi, inshingano aba ari nyinshi, ahubwo uraje tubwire ko ibintu uhugiyemo ni nkaho bikomeye cyane, natwe nimba bazaduha akazi. Yego, rero turakwiyegereje iminsi myinshi. Abatumirwa bacu ntabwo bari baguherutse, nubwo nanjye usa naho nari narabuze, ariko bari bagukumbuye. Barankumbuye ndabizi. Rero turabashimiye abakristo bacu, abakomeje gukora subscribe. Yemwe ni ukuri ndabashimiye, ndabashimiye. Imana ni umuhamya, niyo tuba dutangaho umuhamya, kuko abantu bo tubabwiye bogira ngo ni amagambo, ariko Imana niyibizi ko niyibizi. Burya umuntu ugukurikira ikiganiro kikarangira aba ari inshuti yawe, kandi nawe ni byiza kumukunda cyane pe. Turabashimiye n'abatarakora subscribe bayikore, ni ugukandaho gusa, ugikimwe ntikiza kigwara umusonga ngo wakanze. nta kigoranye kirimo, agakora na share mu gihe bimufashije. N'ubundi ibyo tuba tuvuga bizayifasha abantu cyane pe. bigufashije ugomba guheza n'abandi. Iyi channel yacu narababwiye ubushize, iyi channel yacu itandukanye n'izindi. nta matiku, nta gusebanya, nta kuvuga umuntu ngo winjire mu buzima bw'umuntu, izo ntibyemewe kuri iyi channel. Rero niyo mpamvu ino channel itandukanye n'izindi zose. Rero Imana yo mu ijuru iheze umugisha mwinshi utagabanyije. Hanyuma rero umutumirwa wacu afite ibintu byinshi ashaka kutugezaho, rero turakwiyegereje. murakoze cyane. ubwo watangira wibwira inshuti zacu ku muntu ukubonye bwa mbere, batubwira uwo uriwe, tubwire umurara wawe, niba ngombwa utubwire ba nyokoromi. ariko ubushize twarabivuze kubera ko n'ubundi bihari, abashatse bubigenda bakabikurikirana, kuko benshi nibyo baba bakeneye kugira ngo oya ni byiza, kubera chaneli yacu nabyo babimenya, ni byiza. nitwa Semuka Albert, tuye bypass mu gihugu cya Kenya. ndi umukozi w'Imana, ndi pasiteri, korera umurimo w'Imana mu itorero bita ngo ni Ambasade Nyakuri. Mfite umudamu umwe
n'uyu nguyu uraha Kizungerezi, mfitanye abana babiri n'undi wa gatatu turera, kuvuga ngo dufite abana batatu mu rugo. Ndi umubano, iwacu ni mu Yogobogo mu Ivumu, ndi umwishwa w'Abasita bo mu Mikarati, Ngabo ya Kamasa, nkaba umukwe w'Abasinga. Rero turabashimiye cyane kuba mukomeza kudukurikirana inshuti n'abavandimwe, kandi muranatwandikira tuzatubona ama message yanyu ko ibiganiro byacu bibafasha. Hanyuma reka dusenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Imana turagushimiye, shimwa Mwami Imana yacu, habwa icyubahiro. Turashima kuri Imana, turashima ko uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Imana turagushimiye kuko waduhaye uyu mwanya. Shughuli zari nyinshi, gahunda zari nyinshi, ariko nanone waduhaye umwanya, watugiriye neza kugira ngo twongere tuvuge neza yawe, tuvuge ubuntu bwawe. Turagushimiye ko waturize uyu mwaka wose utambutse, tukaba tugejeje ubu nyine tukiri bazima, n'inshuti zacu zikaba zimeze neza, abo dukomokaho bose, abanyamurenge bose muri rusange, ndetse n'izindi nshuti zose zo hirya no hino ku isi. Turashima Imana ko abantu bose bameze neza, nta makuru mabi tugenda twumva hirya no hino, ariko n'abagize ibibazo nabo, ababuze ababo, nabo bahumurize wa Mana we, kuko turi mu isi, ariko ni wowe uzi utanga ihumure. Mwami ukomeze uhumurize ababuze ababo, ugirire neza Mwami Imana yacu, abasubiye inyuma nabo basubizwemo imbaraga. Tugiye kuvuga amagambo yawe Mwami Imana yacu, agira icyo amarira abantu badutegera, agira icyo amarira abatwumva Mwami. Buri umuntu wese bimusubizemo imbaraga, wari ufite wenda aho yasubiye inyuma Mwami, agira icyo bimumarira. Kandi Mwami tugushimiye kuko ukomeje kuturindira mu buntu bwawe, ukaba utuzigamiye mu gakiza, tukaba tukiriho tugihumeka umwuka w'abazima. Komeza uturinde Mwami, kandi utugirire neza. Reza umugisha abantu bose bazadukurikira, mu izina ryawe tubisenze, amen. Urakoze cyane. Reka tuganire, natekereje ko tuganira hejuru y'inshingano z'umugore mu rugo. Icyo nicyo natekereje ko tuganira, ariko mbere y'uko tuganira turifashisha ibyanditswe. Reka dusome mu ba Efeso 5 no kuri 22. Abaefeso. Nubwo tuza kugera ku nshingano z'umugabo nazo, ariko nanone turavuga iz'umugore, kubera ko impamvu natekereje ko tuganira kuri iki kintu, ni ibintu ngize iminsi mbona kuri social media by'abantu bavuga hirya no hino, batandukanye n'abagore, bahananye amasumu, baroganye, bagize gute, batumvikanye. Ibyo nibyo byateye kugira ngo tuvugane, ese role y'umugore mu rugo ni iyihe? Dusome rero mu ba Efeso 5 no kuri 22. Haranditse ngo bagore virgile mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu. Iyo ni 22. 23 bakavuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we virgile, kuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari ryo mubiri we virgile, ni nawe mukiza waryo. Amen. Ni ukuvuga ngo turabanza tuvuge hejuru yo kuganduka. Ni imvugo yacu twumva. Kuganduka ni iki? Reka manze nkubaze wewe wenda turi kumwe, kugira ngo dusobanurire ikintu kuganduka. Iyo umuntu avuze ngo mugore ugandukire umugabo wawe, abashatse kuvuga iki? Ni imvugo yacu, ariko kandi iyo mvugo nayo hari ukuntu winjira in deep, winjira a profondere, ukayisobanura neza. Kuganduka ni iki? Umuntu akubwiye ngo uyu muntu nangandukire, abashatse kuvuga iki? Murakoze cyane.
rero ko numva kuganduka ari nko kubaha. Ni ukubaha byensire. Ni ukuvuga ngo kuganduka ni ukubaha. Ariko kubaha se iki? Ni ukubaha ibyo wa muntu yakubwiye. Ni ukuvuga ngo iyo nkubwiye ikintu nkakubwira ngo ndashaka ko unkorera gutya, ugomba kugikora. Iyo ugikoze uba wubashe. Ni ukuvuga ngo n'umunyeshuri iyo yemeye amategeko yo ku ishuri aba yubashe mwarimu we. Iyo abantu bemeye amabwiriza y'igihugu baba bubashe perezida cyangwa se baba bubashe abayoboye cya gihugu. Ni ukuvuga ngo rero iyo nawe wubashe ugandukiye umugabo, ni ukuvuga ngo uba umwubashe. Kandi umugabo Bibiliya yavuze ngo niwe mutwe w'inzu. Ni ukuvuga ngo niwe mutware, niwe muyobozi wa rwa rugo. Ariko ikibazo cyabayeho ni uko abadamu batagandukira abatware babo. Nicyo kibazo kiri mu kuza kikagaruka kigatuma ibi bibazo byose byabaye uhaye ubibona. Nimba umuntu akubwiye ngo kora inshingano zawe nk'umugore, abantu bari mu gukenera, abagore bari mu gukenera gukora inshingano z'abagabo, bagakenera ngo nawe abe umugabo mu rugo. Ni inshingano umugabo yagakoze, umugore akaba ariwe ushaka kuzikora. Bigatuma umugore agongana n'umugabo, bikazana impamvu zo kuvuga ngo ubwumvikane bukeya bukaba mu rugo. Kubaha rero buriya nkubwire, umugabo wese wubashwe, Bibiliya iravuga ngo umugabo nawe kunda umugore wawe. Umugabo wese wubashwe tiyoreka kugukunda. Wo kubaha umugore, wo kubaha umugabo ukamuha agaciro kiwe nk'umugabo, nawe yogukunda nk'umugore we. Ariko ikibazo kiza kibaho gituma umugabo adakunda umugore, ubu ko ndivugira wenda hari abavuga ngo ko ndavugira abagabo kuko nje ndi umugabo. Ariko kandi ni byiza ko nawe byibuze tuza gupartaje iki kiganiro, nawe ukaza kutubwira ngo abagabo nabo ntibakunda abagore. Uze kubimbwira noneho byemere ko ariyo mpamvu abagore nabo bagarariza abagabo babo. Ariko umugabo wakunzwe, wagandukiwe, tiyoreka gukunda umugore we. Ikiri mu gutuma abagabo badakunda abagore ni uko umugabo avuga, umugore akamubwira ngo nawe genda ubikore. Tibemera gutegeka. Kandi twabonye ko mu buryo bwo kuganduka ari ukumvira. Mu gihe rero nkubwiye ikintu tugikore, tuba wemeye ko ngutegeka, tubunangandukiye. Niyo mpamvu uri mu gusanga ingo nyinshi ziri ku marembera. Urugero, reka dusome hano mu Migani 11 no kuri 22. Aravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu. 11 no kuri 22. Haravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikigwa mu mazuru y'ingurube. Umugore uko yaba asa kose, ariko utagira umutima wo mu rugo, aba ameze nka kujya kw'izahabu kw'ipeta. Impeta bafata bakambika amazuru y'ingurube. Impeta ntubona ko ari nziza, ariko mu gihe uyambitse izuru ry'ingurube nta bwiza iba igihaye igaragaza. Ingurube yonyine uko ubwayo irasa nabi, noneho uyifate uyambika impeta, buriya ntacu ubukoze. N'uwo mugore mwiza nawe ku buranga ariko atagira umutima niko aba ameze. Rero icyo nari mvuze ni iki, icyo umugabo akubwira akakubwira ngo reka iki. Nimba uri umugore
ukagaragaza ingeso mbi zo kuca umugabo inyuma, umugabo akagutesha inshuro zibiri, tumwumve, tuba umugandukiye, bigomba kuzana ikibazo. Nimba uri umugore uzumwa inzoga, umugabo akakubwira ngo reka inzoga, tiwumve, ni ukuvuga ngo bizana ikibazo kuko ntumugandukiye. Ariko kuganduka ni iki? Ni ukureka biriya ukora, ukemera umugabo akagutegeka. Umugabo akubwiye ngo saa 2 za nijoro ugomba kuba watashe ukandebera abantu, yarangiza akaguhamagara kuri telefone akumva saa 5. Uko numva sinangombwa kuvuga ngo guhamagara ngo taha, kuko wowe ubuze amasaha yawe ugomba gutahira. Kareka wenda wa wundi umunyakazi uzi ngo wenda arataha amasaha nyine akuze, cyangwa akuze se nka guhera saa 3, saa 2 n'igice, saa 3. Akazi no gutaha biratandukanye. Ufite akazi imbanza akazi gihuza utahira, utashe ya masaha imbanza nguri ku kazi. Ariko ikibazo ni ukuvuga ngo wenda nimba unafite n'akazi mukinga saa 1 ushika mu rugo saa 4 cyangwa saa 5. Icyo nari nshatse kuvuga ni igihe umugabo aguhamagara akumva turi mu rugo inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, kandi ya masaha yaguhamagayeho byibuze wakagombye kuba uri mu rugo. Ariko inshuro ya mbere akakubwira ati si byiza kuba ya masaha ugomba kuyamara uri mu gasozi, bigatambuka. Inshuro ya kabiri asaka bikubwira, inshuro ya gatatu mugomba kubipfa, kubera kuko tiwumviye, tiwamubashe, tiwamugandukiye. Bumva rero ikintu abantu bagomba gukora, inama zihari, abadukurikira, abantu bagandukira abagabo babo cyane, babubahe n'abagabo bakunda abagore. Mureke kuzana ibintu iwacu. Bagaza umugore bagaza bamubombora, bagaza bakubomborera, wagaza ugenda umunsi wa mbere yabaga gufiyanza. Umunsi wa mbere abantu washikayo ukamubombora, umuntu ntumuzi, ariko bakubaka. Ariko ubu nyine muri mu gukundana imyaka 3, 4, 2, ariko bwaca akaba ari mwebwe mukorogana. Nicyo kibazo. Icyo kintu naco wogisobanura gute? Kubera iki abantu bakundana iminsi myinshi aribo bakorogana kurusha bariya bagendaga umunsi wa mbere akamusa, ariko bakubaka? Ni ukuvuga ngo abaruguru bagaza bubaha, abino tibakicubaha. Ubisize sorry nsengutegereja hari umugabo wavuze ngo kera hari umugabo wagiye gusabira umuhungu we, noneho ngo arangize umuhungu we yari ku ishuri. Kwa kundi abahungu ngo bagazaje ngo bagiye ku ishuri mu mujyi, bacu ni mu cyaro, urabizi ko mu Minembwe n'Ibuvira hari intera ndende. Noneho uwo mugabo aragenda aje gusabira umuhungu we, kandi uwo muhungu we yari ku ishuri. Noneho ashaka uburyo abagaragaza umuhungu ari aje gusabira, atekereza ko ashobora kwitwaza ifoto, ifoto iyi ngiyi isanzwe. Noneho ngo aragenda ashike yerekana ifoto, umuhungu ngo naje gusabira n'uyu, arayerekana. Noneho ngo amare kuyerekana baramukunda, bakunda gusifoto, bakunda ifoto gusa. Umuko wacu turamukunda, ati umuko wacu ni sawa. Nuko naho ngaho bizahiriye, wa mukobwa bahita yemera, barakojanyije birarangiye, batumaho umuhungu yewe twarakubarishaga none zose ukora ubukwe. Aje gukora ubukwe n'umugore atazi, yamuboneye mu bukwe. Ibyo ngibyo si uwo wenyine gusa, iwacu bagaza bakurangira umukobwa, bakavuga ngo runaka agira umukobwa ngo mwiza, bakaja kumugusabira utamuzi, usaba abavyeyi ko bamuranze, bavuze ko ari mwiza, bavuze ko urugo rwabo rugira umuco mwiza. Barabanye, baraturana kugeza n'ubu ngubu barashaje. Ariko ibyo tuhaye tuvuga niki? Ni ukuvuga ngo abantu bo muri kino kinyejana bafite ikibazo. Uri mu gushaka umuntu akihangana igihe kigufi, yagera ahantu aha yabona nawe agize nk'ijambo,
akakwibutsa bijya wamukoreye mukiri muri bino bihugu. Bari mu kugera hanze buri gihe bakabibibutsa ati muri Kenya wigeze kunkubita urusha, mu Rwanda wigeze kunkubita urusha, no mu Kongo none gatwageze hano none uzosubire kandi uvuge. Urumva rero ivyo byose ni ibintu bituma abantu bata inshingano zabo, ntibamenye ko ari abagore mu rugo. Kandi mu gihe cyose nizera ko none ubwo rusheho yararugukubitiye ubusa. Ushobora kuba zaravuye wenda mu makosa yawe cyangwa muri kujya kutubaha. Ariko mu gihe cyose wumviye umugore, sinzi ko umuntu yokwinjira, wumviye umugabo, sorry, sinzi ko umugabo yokwinjira mu rugo akama gukubita gusa. Sinzi ko byobaho habe n'umwana, nta mwana wo kwamukubita atakosheje. Nuvuga ngo n'umugabo nawe tiyopfa kugera mu rugo ngo yamakubita umugore gusa, nta mpamvu. Nuvuga ngo haba hari impamvu itumye agukubita. Iyo mpamvu se niyo ugomba gutekereza ko abantu impamvu byibuze reka nikosore, reka mpinduke. Sinzi rero muri ibyo byose twavuze ko hari ikintu na kimwe uhaye ubona kuko wobwira abantu bagukurikiye bagenzi bawe b'abadamu, wobabwira iki? Bagenzi banjye b'abadamu bakoze, njyewe ndumva nababwira ngo bagomba guca bugufi, kuko kera kose umugore ntabwo inshingano z'umugore zigomba kungana n'iz'umugabo, kandi itegeko ry'umugabo ni iry'umugabo. Umuntu akinire mu mwanya we, umuntu akinire mu mwanya we, bubahane. Nitutubahanaga niho hahandi haviramo abazagongana kese, ugasanga ejo muratandukanye kandi akantu kangana gutya ubusa. Pawulo kugira ngo yandike rino jambo nawe yari yabibonye mu ba Efeso. Abona abagore nabo ko barakina amarora atarayabo. Aravuga ngo noneho uko bimeze gutya, abagore bagandukira abagabo babo, n'abagabo nabo bakunda abagore babo. Ariko arababwira ngo mugandukire abagabo banyu ngo kuko ngo Kristo yakunze itorero. Nani abwira abagabo, arababwira ngo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Ariko namwe mugandukira abagabo banyu ngo kuko abagabo ari wo mutwe w'inzu. Urumva? Umugabo rero ni umwana. Iyo umutwe ga rero ni uba hejuru. Umutwe niwe bintu byose, niwe ushuye ibintu byose. Niyo mpamvu rero umugore agomba gukunda umugabo, kuko umugabo ari mu hejuru y'umugore. Ni umutware, niko Bibiliya zivuga. Izita umutware. Hari ikintu njyewe ndimo kureba muri iyi minsi cyane k'ibi bihugu twajemo by'amahanga, usanga cyane nimba ari ukuyoberwa, nimba ari gute, abagore bumvise ko bagize uburenganzira, ndetse nimba umugabo amukoshereje akantu gatoya akumva ko agomba kuruhukira kuri polisi, akaja gutanga ikirego ati umugabo wanjye arananize, kandi yagize gute, wenda yagutashe ku gakosa wakoze. Tibagikenera gutaha. Numvise ubushize hari umugore uba muri Amerika yatanze ikiganiro, nza nkunda kumukurikirana cyane, ndanamukunda, Kiyobe Cecile. Yavuze hejuru y'abagore bo hanze ukuntu bari mu kuza gutanga ibirego, mbese ni ukuvuga ngo nimba umugabo agukoreshereje agakosa gatoya, ukamuvuga ati nunkorera akantu gatoya gusa, cyangwa se yagukosheje ukamuvuga ati ndakanda hariya polisi izi gutwara. Urumva? None se muri cyagihe mutumvikanye cyangwa ngo mwihanganirane, kandi muja gushinga urugo, mwaravuze ngo mu bibi no mu byiza murarahira imbere y'Imana. Abantu bari mu gukora ibinyuranyije n'ibyo baharahiye. Ariko rero jewe icyo mvugaho cya nyuma, ndavuga ko ibintu biri mu kuzana ibintu byose ni uburere. Biterwa n'uburere. Buri ikintu cyose gipfira mu isoko. Isoko nubona umuntu ukaritwara nabi, uzobanza ubaze biography yiwe, ubaze abavyeyi biwe uko bamureze. Aba bana duhaya turerera ino batandukanye n'abo twarerera ubu. Aba bari mu gufata imico yino, twarangiza natwe ntitubakosora. Umwana kumva ko nawe afite uburenganzira bungana n'ubw'umugabo, akama agenda azi ngo umugabo tazovuga.
neza umugabo yazavuga akamurebesha amaso y'ubwibone yandi Salomo yavuze ngo hari ibintu bitandatu cyangwa birindwi Imana yanga harimo amaso y'ubwibone yavuga akaza kurebera mu bitugu takurebe ntaguheza agaciro uravuga urinde uranze umukobwa w'abanaka kera ikibazo kikaba kirabaye ni ukuvuga ngo rero ikintu cyose biterwa naho duhaya turerera abantu nubwo wenda ruguru sintekereza ko abantu bakuriye ruguru bikunda kubabaho cyane ni bakeya ni bake ariko abantu bakuriye no mu mishasha niba bari mu gukora ibintu byose bitewe n'ahantu bakuriye n'iki bakicumva impanuro z'ababyeyi n'ababyeyi bavuga ngo ibi ni iby'abasaza ngo ibi ni iby'abantu bamaze gukura ni ukuvuga ngo bakumva ko bari mu kindi kinyejana gitandukanye n'ikindi cya kera ibyo ni ibya kera ibintu bya kera kurabizanaho gute ibintu rero akumva kuko agomba kugira uburenganzira kimwe afite freedom n'umugabo ariko kandi impanuro twotanga nuko abantu bogenda bakamenya cyane reka tureke n'iby'imico ariko tuje mu ijambo ry'Imana reka nanjye nkubaza sivyo nubwo tuhari tuvuga abagore ariko n'abagabo nabo umugore ntiyokora amakosa yose adafite uwo abimuteye abagabo ibo wabaheza iyihe nama cyangwa se niyihe message wabaheza nimba hari umugabo uzohotera umugore iryo ryo ni ikosa iwewe ni ukumubwira ngo ntagende yikosora hari umugabo ubwo uhohotera umugore ni ukwikosora kubera ko umugore nimba arengana rwose abagabo bagende bikosore bakinire mu mwanya wabo sinzi ko uri umugabo mu rugo woza ukenera kumanaginga n'iby'umugore ukenere kwinjira n'ibyo umugore yagakoze ngo uje kubikora cyangwa ngo uze utangire utuke umugore gusa nta kintu na kimwe yakoze nta kosa yakoze aho naho uba ufite amakosa ariko kandi ku mugore nawe uja mu nshingano ziwe agasuzugura umugabo abagabo bagomba gukunda abagore ko biriya yavuze ngende mukunda abagore banyu nta bandi bagore banga bameze nk'abagore uriya mugore wawe wakunze wishakiye niwe mwiza kurusha aba bose muhamubona no hanze none se akandi kabazi no wazi tugana no kumusoza ese mu gihe baba batabashije kwihanganirana hari igihe bahura n'ibyo bigerageza gutyo mbese ugasanga barakoroganya hahandi umugore atabasha kwihangana ugasanga amujanye muri polisi n'urugero nk'aba ngaba ejo bundi byabaye uvuga ngo ujanye umugabo wawe muri polisi baramufunze kugera aho umugabo acikanira mu maboko ya polisi urumva icyo atari ikibazo gikomeye bananiwe kwihanganirana ese mu gihe batihanganiranye aho kuvuga ngo bicane cyangwa se bigende kuriya timwotandukanye amategeko ntabyemera gutandukana nibyo naringiye gusorezaho ijambo ry'Imana ntiridusaba gutandukana ridusaba kwihangana kiza kiranga umukristo ni ukwihangana hahirwa abihanganiye ibibagerageza kubera yuko utihanganye ntubura umukristo kandi ubwoko icyiza nuko zatubwira ubwoko bwacu bw'abanyamurenga benshi barakijijwe cyangwa babumva ino mvugo yacu abakirisitu rero twebwe tuvuga nk'abakozi b'Imana tubasaba kwihangana kuko iyo urahira hariya uhaye ushaka kuvuga ngo mu bibi no mu byiza nzamwihanganira hari aho wari wumva barahishisha umuntu bakamubwira ngo mu bibi ngo uzomureke cyangwa ngo mu gihe bimaze kwanga ngo mugomba gutandukana ntaho barabivuga baravuga ngo mugomba kwihanganirana ngo kugeza ngo urupfu rubatandukanije ngo cyangwa Kristo akaza kugira ute ngo gutwara itorero ryagiye se nyine muri icyo gihe batihanganiranye ntabwo ari ukuvuga ngo mu gihe batihanganiranye bagomba kwihanganirana kuko ni urugo rw'abakijijwe kandi bashakanye bakarahira ko bagomba kwihanganirana nayo byo kuvuga ngo ntabwo bagomba kwihanganirana birizi ivuga ngo ni gute wovuga ngo ukunda Imana ngo udakunda mwene se uhaye ubona uyu muntu uhaye ubona tumukunze
ariko kuravuga ngo ukunda Imana udahaye ubonesha amaso, none se ubwo ngubwo wavuga ngo urakishijwe? nimba barapaganye cyangwa ari abapagani cyangwa batakira abakirisitu, bazabitubwire. Icyo gihe abantu bazozana inyigisho zihwanye n'irari ryabo. gusa utirengagiza ko abantu bagira disipurine nyine zitandukanye cyangwa se ibyo ahantu barerewe mu buryo ashobora kuba atarakuri imbere y'ababyeyi ngo bamuhe gufasha, ugasanga nimba umugabo amukoreye ikosa akananirwa kubyihanganira. Iryo kwigihangana niryo ryananiranye, ariko niryo ryatumye tuza kwigisha. Twaje kwigisha ngo abantu ntibihangane, ariko bamenye ko iki ni igihe cy'imperuka, ngo abantu bazaba bikunda, birarira, bakunda impiya, ari ibyigenge. Abantu nibareke kuba ibyigenge, umuntu ngo yumve ko ari ikigenge kandi yarashatse. Umuntu ari mu rugo rwiwe afite umugabo, ariko karakenera kuba ikigenge, kariragira kicura, kuragenda kurakora ibyo wumva ushaka nk'umuntu uri mu rugo rwiwe. kuko hari igihe abantu bagera mu mushasha bagakopera imico y'abanyagihugu. Nimba umukongomani ataha saa tanu saa sita, nawe ukumva ko ugomba kugendera muri saa kigali, ariko hari imico yacu yihariye udashobora kurenga. Iyo mico rero niyo abantu bagomba kugarura, bakiheza agaciro. Abantu biha agaciro, abantu bubahe, abantu bakunda Imana, barusheho gukunda Imana cyane. Ibyo bakora byose Imana imbere, basome Bibiliya. Iri jambo ry'Imana ribamo impanuro zose abantu batoguha. Umuntu ashobora kuguheza inama, akaguha inama mbi, ariko Bibiliya iyo wayisomye neza iziguheza orientation, ikaguheza neza inama. Nushaka kugisha umuntu inama, uzogishe Bibiliya, kuko Bibiliya niyo itanga inama nziza zizima, zitameze nk'iz'abantu bo gushuka. Hari abantu bazaba makenera ngo ukamumva ari mukuri, karakubwira neza, karaguheza inama nziza, ariko karakenera gusa musenye. Ngo ubundi se ngo aza kukwicaraho gute, ngo iwanya ariho ngo aribo babaheza ifaranga, ngo umugore ngo agutegetse gute, ngo iwanyu ngo aribo bazabishurira inzu, ngo umugore ngo agutegetse gute, ngo atazazana ifaranga, umugabo ngo agutegetse gute, ngo ibintu nk'ibyo. Nibyo bijo narivuze. Umugore akama yumva ko afite ijambo ku mugabo, ngo iwabo nibo bazamumenyera buri kimwe cyose. Ntabwo gutanga ifaranga za leta y'inzu zikuraho ubugabo, ntabwo kuba iwanyu bishoboye zikuraho ubugabo, kukugira umugabo mu rugo. Ejo rero reka dusoze tubwira abantu kwihanganirana. Ntabwo umuntu wese yaba ari parfait, nta muntu utagira amakosa, ariko gusa icyiza ni ukwihanganirana. Abantu bige gusabana imbabazi, biroroha gukosha, ariko gusaba imbabazi bikagora. Ariko gusaba imbabazi nta kindi bisaba. Vuga gusa ngo ahangaha navuze, abagabo be gukora amakosa ngo yumve ngo je sinosaba umugore wanje imbabazi. Oya ye, umugabo nimba akoze ikosa, saba umugore imbabazi. Umugore arakubabarira. Aya si abagore bose sinza gusaba imbabazi. Oya, abagabo bagomba kuza basaba imbabazi, abagore nabo bagasaba imbabazi. Ariko umugore w'umunyabwenge hari igihe aza yishiraho ikibazo kandi atagifite, kugira gusa ngo urugo rwubaka. Akaba yavuga ati mugabo wanje nimba nanagukosheye mbabarira, ariko kugira ngo urugo rwubake. Iyo ni inama bari dutanze. Abantu bakomeze bagira ibihe byiza, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza, turanabasengera iyo tugiye gusenga. Ariko mukomeze abameze neza mu ngo zabo, Imana ikomeze ibafashe kugira ngo mukomeze mwubake. Abagize ibibazo mwihanganirane, bizakunda. Uyu munsi ntibimeze neza, ariko ejo bizamera neza. Murakoze cyane.